Daithor Mini Stadium along MSC Cup Knockout Men Football Championship Kapathu Angdung Kiti Kapamanpon. Donsuri o Witching Tour Production ahin pen kason sepon Mir Pipli Karbi audio album Lunjir Kimi Kang Pupon. EM Lunsing Teron ahin pen Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana Asang Keronpon. Daithor Mini Stadium along MSC Cup Knockout Men Football Championship Kapathu Angdung Kiti Kapaman. Lakhain ko ratrok duar baguri MSC constituency kaparlo Daithor Joysing Togbi Pavilion Pathu Aklamalong Nipai Trainer Cap Freya Chiklo Ninkan Srinira Inkoira EC Arni MSC Cup Knockout Men Football Championship Kapathu Angdung Kiti Kapamanpon. Bangso Daithor Mini Stadium Pathu Aklamalong Knockout Men Football Championship Kachepate Angdung Kitipon Bangso Football Championship Kachepate Angdung Kitipon along Chepatir Pipon lake Daithor Langklangwe Sport Association Mate Tihek Pen DLSA Atumpensi Chepahempu Ponlo Meipu lake Moses Langne Lapen Kongchun Bang Omoron Terang Bangso Chepate Pon lake Balipathar Sport Association Mate Tihek Pen BSA Lapen Womulangso Sport Association Mate Tihek Pen BSA Balipathar Sport Association Ateranga Pen Goal Po Pipon Lapen Womulangso Golisi Balipathar Sport Association BSA Ateranga Tumsi Chepahai Ponlo Bangso Kapathu Chepate along MSC Richard Togbi Aphan Pherangkia Tum Karjo Hut Kebang Jilang along Sitami Anso se Cherab Dun Jilapen Sport ahin anatke Low Charlie Anparta Pathu anatame Worenga Warsai Kelong Atumta Doolo Lasi Football Kapathuta Anso sesi Chihungnang Popusi Pherangkia Tumathengno Jaipon Bangso Daithor Mini Stadium Football Kachepate along Kachetong Dun lake Man Kedo Hengpiga S Rengma Chairman Sport and Youth Welfare Karbianglong Autonomous Council Difu Harsing Hanse Abarim BDC Chairman Duar Bagori Commissioner Daithor Municipal Board Commissioner Dolamara Municipal Board Meipu Lapen Kongchon Bang Karbi Low Charlie Asong Daithor Arami Meipu Kongchon Bang Karbi Students Union Duar Bagori Aro Biddut Bikas Bora IC Daithor Police Station Khorsing Hanse Daithor Gaubura Jakap Togbi Chairman DMB Mongol Singh Terang Chairman DMB Duar Bagori Lamps Meipu Lapen Kongchon Bang Anparta Jiten Hanse GP Angjok Hanse Atum Chetong Don Pen Kapatholong RD Pidunlo Lapen Keha Atum Balipathar Sport Association Mate Tihek Pen BSA Anonge Pajir Ponlake Man Kedo Duar Bagori MSC Richard Togbi Ahin Pensi P Pajir Ponlo Lapen Adun Thuke Hai Anonge Chepalong Dun Lake Womulangso Sport Association Mate Tihek Pen BSA Atum Pensi Chepon Dunlo Bangso Anonge Pajir Pon Lake Hengpiga S Rengma Chairman Sport and Youth Welfare Karbianglong Autonomous Council Difu Ahin Pensi P Pajir Ponlo Be a part of the Daithor Langklangwe Sports Association sponsored MSC Football Knockout Tournament. We are very glad to be a part of this tournament and the final closing ceremony along with our local MSC Sir Richard Togbi, and we are very glad to have many of our board chairmen as well as our colleagues from the Karbi Autonomous Council, and we really wish that Daithor Sports Association will prosper in the future, and we wish all the best to all the players, and we wish them good health as well, and all thanks to our Chief Executive Member Sir Tuliramon Hang for giving us the facilities and opportunities for the youth of Karbi Anglong by providing special packages to all the 26 constituencies under Karbi Autonomous Council, 10 crore each, and Daithor is one of the Daithor Stadium is one of the best till now. So we are so glad that our local MSC has done a great job in uplifting the sports culture, which is the vision of our CM sir. Thank you so much for this time. Thank you. Kita perang pun si kimi malah bangso putar nang ditanya mah. Lok hin ta owe kimi tum karbiak khai tum tame perang nung khai je panang le sia komen pi mah. Nu kapolhi ateng si football tame non bangke ke porhi tu nating. Jong si mesan lo ponte coaching school masih non ke dotang lo football ta. Non ke bahira jong si long potangte mesan player klang lo ponte. Itung ke porhi pen sapuri ke long lo. Itung ke ponlong lo. Lapen penangan India long tami gold medalist ke long itung ke long ke sapuri direct
DSP, ESP di PC Sapuri di Benjeng Lok si do pondol asi. Itu mga fan football na te kolong lo Jewel Bay ke la ke Assam football mate India long national team long kami captain lo ni sige Karbi abang pulo. Alang li son si itum ta Charlie pon teglong na ko maten fini. Hero vek na ni ke la son sport culture phangki pan pi itum CM tu liram long hang la pen Dr. Himanto Biswa Sharma non chief minister finance minister dobong si 10 crores a project ng PC ni tum patang pon pamilo dag dai long ke dak nang tum teglong non gallery sport la pen dak auditorium la pen indoor sport indoor stadium lahai sami itum tim pami klem pon pami pen si itum pon teglong no anjo se players nang klang ko si itum ni khelo Biswanath football club captain lo Joro lo bangso committee Dual Bagure MSC Cup North Men Football Championship 2021 bangso khela nage pha pot committee tumhanda suri kadom paji ruglo ase gulo jenter gulo andung kitian nangle dulpen cipahai pon lo prangsia nonge ase Joro lo lo winner trophy ke labangso along lama long batay ko na tum dak patiman pili si first time lang laso dekho ko aputi mata hawa ke first time lang participant pilo ko ro aso mane dak mata tum nangi pu bangke balibot har sor ke khela bang batay tin first round pen haidet thor haidet ko we pen lang kada kerem lok si nai pu la bai tu final pale tu ko lo mat daganat akhir jume pe je nili tum pini so football tournament tame dongkitian tanang le dongkel rangse nong le konong lo Tomasi la bangso nang to tim long pen ki thek ne jitu gol ki pinai komal la gol pinai oke ku ngodang lo yo om sam sai dili nama di tame gol ki piwe kang pang to men No. gol piwe Gol pho cái đi. pat la sala amen son lang le dam Thế xong đúng không? long we kanang la tum la bangso ki bathu ki thek apu tha nang tum la nang than abang ku kumal la tum han ki la bangso ki bathu aku ini tuma ko semen ke moitor tok bilo alang si prang pa nama kaduk bom sambil tumda station ang le lo kanang tum la bangso ki bathu ki chali dam to na si chali dam nang tum rong long si chali dam mang tan chali ola rong si practice kuri bom hela thar high secondary school playground no santi di playground आणि siang bona tum घंटा को आन ना tum la bangso ki chali ani siang bom ke earning sam 3:30 pm ke si cheng hedi roi gonta ba lan si atau practice bom te non ki oh pinialang le keng so jone ma nang pale duno ne da nang duni khambo iolo on samialang le keng kulong kiso kang o jone ma se nang pale duno ne dal hai da committee tum same nang phalo e cha ta nang dun tu lo same nang duno ne dal hai te non ki sinang ni panang karju kang tung mang la hello te nang tum la karbi anglong karbi hawa karbi khaita lo ko chali pen ang parda ki chali hin kaching thut ponji phan nang ni la bangso abidi khan pani ma oh lalo sab sab kowe same hat on tu kechari pulote school kechari lo sport ahin ta bol bele lo ba so sport ahin pen same chingthuri texer pulote kon cepaduk ni la bangso ku Oke, mithang ko lo panwa jose angsong akang tu duni tung paleng tung lo pulote de borina ko mithang ko lo Karbi Anglong Siloni Jan pen Govin Tisola pen Choki Hola pen Onilson Rongphar report Biswanath Karbi Light. Donsuri Oweching Tour Production ahin pen ka sonsepon Mir Pipli Karbi audio album launcher kibi kangpu ame Jomuna Inti Lower Habjan LP School Hola Longsi RD dojot pen kapaman pon
Karbi Anglong Angbong pen kapapi dunhup lakha kresir kep Donsuri constituency mate Donsuri ahabar Donsuri oweching tour club mate thihek pen DOCC party pi ponsi Donsuri owekimi production ahim pen ka sonse pon Karbi audio album alunjir kimi mir pipli alunjir nangke nekai Saminang inut itum kachinghon o monjer lapen sintula nangraje la jirpho Karbi audio album mir pipli alunjir ketok lapen ate ot mate lyrics and tune kipi Davis timung lunsepo Rostom terang lunsepi Iskrelin teron pilapen Chlori rong pharpi atum kilun breakjek ase kelang e lapen jumesen alun Jomuna ingti lower habjan tokbor locharne mate LP school holalong radaphan parjupon lapen DOCC amepu Mongol Singh ingti ahin pen kacharipon ame along kachopha manpe alhuisar postar terang arong asar mate DOCC amepu barim bapuram terang GB Dipu manja KCS amepu Dilip Singh terang lapen Donsuri habjan havar ke ongdung thegrese cherok tok aradatum chetong donse May RD dot insam jin pen mir pipli Karbi audio album alunjir kimi kangpo asai pachun ponlo Mir pipli labangso audio album kangpu ponangkok abangalalo je Donsuri havar same pinan ka backward mane la Karbi Anglong pen ke ka backward na dadimlo amasini tum labangso klapen mathasi inut bahin tu baching baisi labangso pini ingpu pono lape labangso kangpu pona bangke lalo je Donsuri mir pipli pusi irpono laso mir pipli bangke lalo mir pu bangke soarlo pansi tum irpono pe pipli ke sopin so pansi athipi en pono nasi mir pu bangke lalo mane dunwek po amasi itu mabangke lalo mir pipli poler nang pasi kado veching vai pasi mir pipli pubang pini apora lauso bang launch ponlo apen pini bangke nitu ni mon lom pelon te YouTube tami thapo apen ke labangso ke klang jedim lo bangke Donsuri oveching tour production haladak si klang pa prang po laso pen apesi belek long tami klang po lalo Karbi Anglong manja pen momita timung pi report Biswanath Karbi live Iam Lunsing teron ahin pen Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana asang keronpon Pini preni phai kresir kep ada por phai kep apor malampen dongmoka lem alongpen pangching ponsi Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana scheme asang iam Lunsing teron arideng pen keronpon Ladat pen Dengao lamp along an policy habdak sitame ron ponlo lapen pini laso Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana scheme pen inut aphai along linpho ron ponlo lapen pini laso asang kiron along kachitong dun lake Mohamaya constituency iam Lunsing teron lapen Dogmoka municipal board chairman Biren Singh teron Mohamaya Mondol committee mepu purno ingti lapen penangan Bharatiya Janata Party along klembang phubang phiatum chetong don pen mesen pen pachun ponlo Karbi Anglong Dogmoka pen Rukasen Crow report Biswanath Karbi live